sukaɓe afrique takkusan yoɗi to biɗay to ari tunda to kunela to tokomaji to siwe to magama to sille wollo to dabiye to koɓɓillo to bunga wuro ceerno ko on takkusan juula ha e nder galle ceerno bocar alpha ba to hoore fonde kabaruji men e demgal pular e gardini kabaruji men ma en jaa ha to leydi Mauritanie kalen tigui e oɗo ñalawma tawa ko ñalawma suuki alqurana mawninteɗo e kala ma yiɗɗe hitande e nder wuuro men ka hayɗi ma en kal kadi ene gujjugol oɗo kofro taw kofro fora moftowo halis gujjaru tigui e nder hôpital Jamo Nouakchott ha joni e nder Mauritanie ma en kal kadi e doggol ɓeɗo yimɓe taw ko gollotnoɓe e laamu Mauritanie caggal ɗum ɓe itta e golle mabɓe tawa ɓe ittata ko ɓe pewnani ɓe moƴƴinani ɓe caggal ɗum kadi ɓe nomta e poste uji ɓurɗi garɗude to leydi Sénégal ma en kaale doggol tawa ko ɗiɗo région ngaji nayyi tawa ko région ngaji ɓurɗi wawde hutorade mbuñaari ma en kal kadi ha joni e leydi Sénégal e oɗo ustugol oɗo biteɗo Samba Lawbe Dieng ko jaydiyanke ustiɗo e nder leydi Sénégal ma en kal kadi alhaali oɗo biteɗo Cheikh Tidiane Gadio e ñawore makko e oɗo saaha to dowlaji dendude Amérique to leydi Mali ma en kaale garmi gara musɗo baddo kay hakkude ɗeɗo pelle ceɓɓitiɗe e ɓeɗo wiyeteɓe fama woni forces armées malien koni koɓe leydi Mali to leydi Cameroun ma en kaale ñawore oɗo biteɗo Ahmed Abba taw ko jaydiyanke joɗiniɗo tigui RFI taw koye ɗemgal Hausa kabaruji men jolam jaɓeri ma en jaa ha to leydi Allemagne to Philippines ma en jaa to Corée du Sud to Turquie to Iran ha to Irak bisimilla mon e kettuki oto gonɗe joni jañoɗen bisimilla mon musidɓe tedduɓe eɗen goni e alarba eɗen goni e alhamisa nogas e goho lewru bowte hitande ujunnaje ɗiɗi e sappo e jeeɗiɗi kabaruji men e ɗemgal pular e sowto he musidɗo mon Haali Abouba kabaruji men e ɗemgal pular puɗɗotoɗen koto leydi Mauritanie mbiyen ene teska noon e oɗo saaha foof e nder leydi Mauritanie ha tengti tigui e nder ngoɗo wuuro wiyetego Nouakchott ene teska tigui ko guykaji mawɗi goni toon gujgaji noon e oɗo saaha kamɓe wuyɓe ɓe kewi tigui ko yettade nokkuji mawɗi tawa kadi ko nokkuji ɗi ɓe gandi eɓe tawa hen koppareje kewɗe ɓe kewi tigui ko rondade coffre fort noon woni bakane mawɗe taw ko bakane jabdi kewɗe moftede halis tawa kadi ɗen bakane mbaɗi ko numéro uji pour softude e o saaha noon ko kan guyka tigui joli e nder ngoɗo wuuro wiyetego Nouakchott mbiyen guyka sakkiti ko noon taw ko guyka coffre fort sakkiti tigui ko nder oɗo hôpital biyeteɗo hôpital Dia ene tawe tigui e nder wuuro Nouakchott mbiyen ko toon tigui e nder on hôpital ɓe gujji tigui oɗo coffre fort on ne ɓe gujji ɗum ne hollira tigui mawɓe hôpital ɓe kolliri tigui coffre wona wanno fodde million ngaji jeeɗiɗi taw ko halis ɗugoya million ngaji jeeɗiɗi ɗon taw ko halis hôpital o ene wonno tigui e coffre o ko ɗum woni ko ina ko woni koye hujja mbiyen noon ko ɓuuri hawnade noon kono saaha kayne mo coffre fort o wujjete walla mbiyen hôpital o ene jogui tigui yimɓe taw ko yimɓe joguiɓe nden ko hôpital woni yimɓe sécurité en kono noon ɗum foof haɗani coffre fort o wujjede e oɗo saaha noon koni koɓe ɓe hinde police udditi hen loskoji ene teska tan noon e oɗo saaha loskoji ɗi ne laaƴa no fewi ha joni koto leydi Mauritanie keddoɗen kalen noon e hoorejo kalfinaɗo tawa kadi ko kalfinaɗo ko fate yangarta e laabi leydi Mauritanie woni ko wiyete président de l'autorité de la régulation des transporteurs routiers on noon wiyete tigui ko o wiyete tigui ko bel khayri wulla bul barka bel khayri wulla barka noon mbiyene udditi tigui e ñalawma hanke o udditi tigui e nder wuuro men Sehil Babi o udditi toon taw ko gar mawɗo gar noon woni tigui garage to otoji kay poti garde so yimɓe kileneɓe poti jolde e o gar noon taw ko gar mawɗo noon kadi gar garɗuɗo udditaɗo tigui e nder ngoɗo wuuro wiyetego Sehil Babi gar udditaɗo ɗo noon en tawi hen tigui bureau ene waɗi bureau ji tawa ɓin bureau ji noon ko bureau ji garɗinaɗi tawa kadi karalle kesse ne tawe hen woni tigui woni le bureau équipé e nder gar o kadi ne tawe hen poste mo police ne tawe hen ene tawe hen kadi juma kadi e restaurant nana e nder gar he e nder garage he kadi ene waɗi ko wiyete duusuji tawa ko duusuji garɗuɗi no fewi mbiyen gar o noon fodde temedde ɗiɗi oto ene wawi tigui hejjude hen ɗum noon mbiyene sa gande gar o uddite noon tawtorama tigui walla wiyene tawtora uddugol ngol oɗo cukko taw ko cukko hakkimmo wuuro Sehil Babi
oɗon noon biyeteɗo Wul Barka noon o holliri Guidy Maganaɓe wonde kay e nder discours makko o holliri tigui Guidy Maganaɓe wonde kay laamu leydi Mauritanie e gardugol Abdoul Aziz wonde kay nana dari lang kay ene gollo kay no leydi Mauritanie ne hesɗitina kay yogga e nokkuji taw ko leydi Mauritanie ɗum noon wonani beelamma no fewi ɓeɗo yimɓe taw ko tawateɓe e diwana Seydi Baby ha joni koto leydi Mauritanie kettoɗen kaalen noon no mbiruɗen e gardini kabaruji men mbiyene kala ma yirde hitande kay e nder ngoɗo wuuro wiyetego ka hayri ene mawnine tigui ñalawma taw ko ñalawma silki alqur'ana mbiyen ñalawma silki alqur'ana noon ene teska walla nanga tigui ko kala ñalawma walla aset taw ko aset wattani e nder lewru bowte woni lewru décembre woni le dernier samedi de chaque mois de décembre taw kadi koye nder ngoɗo wuuro wiyetego ka hayɗi mbiyen noon ene mawnini hen ñalawma taw ko ñalawma silki ñalawma o innira ko ñalawma silki alqur'ana mbiyen ko hikka waɗi duuɓi jeegom ko ɗin ñalɗi ne mawnine kay e nder ngoɗo wuuro wiyetego Nouakchott ɗum fuɗɗi noon ko guila ñande sappo ɗum fuɗɗi noon guila hitande ujunnaji ɗiɗi e sappo e ɗiɗi woni guila 2012 mbiyen guila nden noon kala hitande nde wonnoon kay ko ɗum gonga ene teska kala hitande e ɗum yuɓɓine kadi e ɗum ɓeydo yuɓɓude e nder ngoɗo wuuro wiyetego ka hayɗi kadi tawa waɗata koye nokku goto tawa kadi nokku o suuɓa tigui ko hakkude guure ka hayɗi e nokku biyeteɗo hakkude guure ko ɗon tigui silki alqouran o watte mbiyen noon ɗum noon ko ene mawnini oɗon noon mbiyen oɗon ñalawma hikka noon en hawra tigui ñande capantati aset capantati lewru bowte hitande ujunnaji ɗiɗi e temedde ujunnaji ɗiɗi e sappo e jeeɗi woni 30 décembre samedi 30 décembre 2017 mbiyen noon ene eri noon ban dendagal sernaɓe almuɓe kay tawteɓe tigui e nder lappol polol Dande Maayo ngol Mauritanie e Sénégal ne wawata kay notitade e on ñalawma ɓe notto e on ñalawma kay ɓe mbaɗa hen duwawuji mabɓe saabu ko Allah andi huno ko mala ko eɗen eero kadi dendagal ɓesgu ka hayɗinaɓe ha tenti kadi e ɗandiyankoɓe e fonctionnaire uji tindoro kay mbatta hakkille e oɗon ñalawma ɓe mbatta hakkille e oɗon ñalawma o rokke tigui haqqe mum ha timma nde kayitanaɓe kadi darto no fewi tinno kay nde ñalawma o fewirta ha moƴƴa ha ñalawma o timma kadi kala mbuɗu ngu neɗɗo wawi wadde hen e kala darde neɗɗo dari hen ko Allah yoɓata ɗum jubdi moƴƴiri mbiyen noon ena teska noon ɗiɗon ñalli noon ene era dendagal ɓesgu kahiɗinaɓe e dendagal guure taariɗi ɗumen foof ala faltore noon ala ko galle kaari en walla ko duɗal kaari en walla ko diine kaari en walla mbiyen ko ala leñamago ala haydara ko yimɓe foof kala julɗo noon tawa noon wona tijjani yanke ma wona tijjani yanke bawɗo wonde foof ene era hen nde wonno kay ko ñalawma diine ko ñalawma ko silki qur'ana watte ko ñalawma kadi mo duwawuji sababu ñalawma o noon ko duwanade windere nde ko duwanade leydi ndi ko duwanade diwan o nde jaam e kisal kay dumoto e men ɗum noon eɗen ero bandiraɓe tan ha tengti e kahaydinaɓe eɗen mbiya kahaydinaɓe tan ko tawaɓe winde kañumen jeeyi gacce tawaɓe winde ko kañumen jeeyi gacce ɗum noon nde ɓe daroto ha tiiɗe darde tinde eɗen mbasiyo kadi dendagal kadi lappol polol Dande Maayo ɓe Mauritanie eɓe Sénégal nde daroto hen kay saabu ha loppulare ne mbiya wulango jamma ɗajjitake goto eɗen ñaago noon sernaɓe ɓe nde neldata hen duwawuji kay nde neldata hen duwawuji nde jaam e kisal kay wonata e men musidɓe noon mbiyen noon ñaldi ɗi noon ene ardi ɗum tigui taw ko o ɓeeɗo sernaɓe walla ɓeeɗo taw ko ɓeeɗo jeeyaɓe Allah kañumen tigui gaddi ɗin ñalɗi hono oɗo biyeteɗo ceerno Guiɗaɗo Koyta e biyeteɗo ceerno Amadou Tijani e ceerno Mamadou Bocara Kane ko ɓeeɗo tigui goni hohoɓe taw kadi ko ardiɓe on ñalawma biyeteɗo ñalawma silki alqur'ana ha joni ko nder leydi Mauritanie keddoɗen kalen noon e oɗo biyeteɗo Mouhamed Lamine Wul Aboy o subama e ñalawma hande o walla o subama tigui yo won e ñalawma hande o subama tigui taw kanko joɗon to leydi Mauritanie to leydi Maroc woni tigui kanko wonata ambassadeur mo leydi Mauritanie e nder leydi Maroc kanko Mouhamed Lamine Wul Aboy noon o meeɗi wonde ambassadeur mo Mauritanie ngol leydi Niger o meeɗi kadi ko joɗanade leydi Mauritanie e leydi Sénégal e oɗo saaha noon ko kanko tigui joɗon to leydi men Mauritanie to wuuro to leydi Maroc mbiyen noon waɗi duuɓi noon tawa leydi Mauritanie walla mbiyen ma won duuɓi joni noon leydi Mauritanie ala hay goto joni ɗum tigui to Maroc woni ala ambassadeur e nder Maroc ɗum noon ene hollira tigui walla ne tengtina wonde kay wol krec seeɗa woni hakkude leydi Mauritanie e leydi Maroc ha joni ko leydi Mauritanie keɗoɗen kaalen noon e alhaali radio Mauritanie e caggal noon nde ɓeɗo wiyeteɓe IGE o l'inspection générale de l' état caggal caggal kay ndeɓe holliri ndeɓe kolliri ɓe tengtini kay ñamgol kalisaji kewɗi e nder radio Mauritanie ñamgol noon taw kadi ko ñamgol tengtinigol e gardugol oɗo biyeteɗo Wul Hormatallah mbiyen guila nden noon oɗo Wul Hormatallah o ittanoma tigui e golle makko e ñalawma talata o mbiyen kadi ko oɗo taw kadi ko goto e gayi mawɗi walla gaari mawɗi e taw kadi ko kañum e kaarol gaari mawɗi taw kadi ko ɓattiɗo hoorejo leydi ko kañum tigui waɗa limogé woni itta
on woni oɗo biteɗo Mohamed Cheikh Mohamed on woni biteɗo Mohamed Cheikh Wul Sidi Mohamed Cheikh Wul Sidi Mohamed o meeɗino wonde directeur radio ngo ko adi kay komo nommé chargé de la mission à la présidence mbiyen e oɗo saaha noon ko kanko tigui itta e golle makko ha laaɓi tawa kadi juuɗe makko moddi koye haalisaji tumaɗi e ñamaɗi e nder radio Mauritanie mbiyen caggal noon ndeɗo fedde caggal noon nde o ɓeɗo wiyeteɓe IGE woni tigui ɓeɗo wiyeteɓe inspection générale de l'état caggal nde ɓe kolliri ɗitti doggol mabɓe kay ɓe kolliri tigui ɓe kolliri kay mi kolliri ñaworde nde kay wonɓe ñawoɓe kay wonde haaliss o ne tengui ñamama mbiyen noon ɓen noon taw ko ñawoɓe mbaɗino erago tigui nde oɗo biteɗo Wulu Hormatallah nde addete tigui yesso juge d'instruction e ñalawma hanki o noon walla ñalawma hande o noon oɗo biteɗo Wulu Hormatallah on ɓeɗo tigui taw ko yimɓe koninkoɓe ɓe police ɓe hinde DGS ɓe garanimo tigui ɓe garanimo noon caggal ɓe garanimo noon ɓe nayimo to yesso juge d'instruction ko wawi wonde hen foof walla ko wawi ñawede foof humpata on so Allah jaaɓi ha joni koto leydi Mauritanie keddoɗen hono no mbiruɗen e gardini kabaruji men ma en kaale doggol hay sinno ko yimɓe sappo taw ko mennoɓe gollade e laamu leydi Mauritanie caggal noon nde ɓe itta e golle mabɓe ɓe ittirno noon ko wasde moƴƴinde golle ɗe walla ñamde haaliss woni ko wiyete mbuñari caggal nde ɓe itta e ɗen golle noon ɓoytani mum kadi ɓe dokka walla mbiyen ɓe noma poste oji taw kadi ko poste oji ɓurɗi garduɗe e poste oji ɗiɓe gonne sen mbi go kalane oɗo biyeteɗo Mohamed Lemine Wul Daddou on noon wonno ko commissaire au droit de l'homme et à l'action humanitaire et aux relations avec la société civile o itta e golle makko noon ko o ittano e golle makko noon tawa kadi ko décret présidentiel ittinomo ɗum noon hawruno ko ñande nogas e jeegom hawruno ko alhamisa nogas e jeegom lewru août hitande ujunnaji ɗiɗi e sappo mbiyen ñande sappo lewru juin hitande ujunnaji ɗiɗi e sappo e ɗiɗi o ñawa tigui omo lelo duuɓi ɗiɗi e kaso ñande nogas e jeegom lewru décembre hitande ujunnaji ɗiɗi e sappo e ɗiɗi ko nden tigui o yaltina kaso ñande sappo e joyi lewru août hitande ujunnaji ɗiɗi e sappo e jeegom o noma tigui chargé de mission à la présidence de la république sen mbi ɗiɗi kalene oɗo biteɗo Ba Yaya Bokara mbiyen ko hitande ujunnaji ɗiɗi e jeegom o itta e golle makko woni 2006 o itta e golle makko noon taw o ardino ko kaɗo walla wonno koye banque centrale caggal ɗum noon e hitande ujunnaji ɗiɗi e jeenayi woni 2009 kadi o itta e wonde mawɗo commission taw ko commission dokkannoɗo marché ji mawɗi e nder wuuro e nder leydi Mauritanie ñande sappo e nayyi février hitande ujunnaji ɗiɗi e sappo e tati o noma tigui o noma jagorgal de logement et de l'urbanisation o noma tigui ministre de logement de l'urbanisation de l'aménagement territorial sen mbi tati kalene oɗo biteɗo Abou Dayena Wul El Moustapha mbiyen ko alhamisa nogas e nayyi février hitande ujunnaji ɗiɗi e sappo e goho ko nden tigui o ittano e golle makko mbiyen noon o watta hakim to wiyete Bekite Lahwas mbiyen e oɗo saaha joni noon ko kanko woni hakim diwan kanko woni hakim elega noon ko kanko tigui ardi diwan Brakna sen mbi nayyi kalen oɗo biteɗo Mohamed Wul Ay noon ko kañum wonno directeur général hôpital mo national mbiyen o itta e golle makko noon ko alhamisa nogas e jeegom août hitande ujunnaji ɗiɗi e sappo mbiyen ha hitande ujunnaji ɗiɗi e sappo e tati o noma tigui député taw ko landa laamu ngu joni ko kanko woni hoorejo hooreɓe goomu halfinaɓe ko fate jokkodiral suudu sarɗiji woni assemblée générale e haqqe mum étranger ji mbiyen ñande sen mbi joyi kalen oɗo biteɗo Zeyni Wul Ahmed Alhaji on noon ko alhamisa sappo e jeenayyi lewru novembre hitande ujunnaji ɗiɗi e sappo e jeenayyi ko nden tigui o ittano o wonno tigui o inspecteur wonno ko directeur des budget o itta noon caggal ɗum noon mbiyen o suɓa yo won directeur des études et des programmes des jeunes finance o watta tigui o mbiyen caggal ɗum noon o watta tigui directeur des études et de programmation de la zone France mo Nouadhibou mbiyen joni ko kanko woni député taw kadi ko hoorejo commission de finance e nder suudu sarɗiji woni à l'assemblée nationale sen mbi jeegom kalene oɗo biyeteɗo Jagana Issa ganamon kañum ko kañum wonno directeur de domaine ñande alhamisa joyi lewru octobre hitande ujunnaji ɗiɗi e sappo ujunnaji ɗiɗi e jeenayyi o itta e golle makko
o jooɗo itta e golle makko noon o itta e golle makko e jagorgal o watta kadi o itta e jonde makko mbiyen won o watta kadi o watta kadi kolaɗo kuuɓal ministére de domaine mbiyen noon e sen kaali jeeɗi noon kaalen oɗo biteɗo Ali Wul Elada noon mbiyen ma en garte makko ma garte alhaali makko e lefol men ɗiɗo ɓollo kabaruji men e ɗemgal Pulaar lefol men ɗiɗo ɓollo ko joni hoto goɗɗe kabaruji men e ɗemgal Pulaar e dawal ɗiɗiɓal mbiyen deuxiéme partie jarano ɗon ko e jeeɗiɗi e oɗo Ali Wul Elada noon o wonno tigui ko directeur école supérieure de l'enseignement o itta noon ko ñande alhamis capantati e goho lewru juillet hitande ujunnaji ɗiɗi e sappo e nayyi tawi kadi ko ndeɗo oɗo goomu biteɗo IGE ko kañum tigui ittunomo noon taw wanno makko rapport taw ko watte rapport noon o tumedemo omo tilfi kay fodde capantati million kalis uguya mbiyen ha alhamis e 2 avril hitande ujunnaji ɗiɗi sappo e joyyi ko nden tigui o noma directeur général de l' école nationale tawa kadi ko école toppitiɗo ko fate l' administration woni nango ƴettoɓe golloɓe e laamu ƴetto journalisme e toppitoɓe kadi ko fate halfinaɓe ko fate justice mbiyen kadi sen kaali jeetati o woni Mohamed Wul Nemin ko kañum wonno directeur agriculture mbiyen ha ko alhamisa 5 lewru novembre hitande ujunnaji ɗe jeenayyi o itta e golle makko tawi ittimo noon ko wasdemo moƴƴinde ko halfina ko mbiyen ñande sappo e nayyi mai hitande ujunnaji ɗe sappo e nayyi o noma tigui conseiller technique au niveau de commission permanente des pays du Sahel tawa kadi ko halfinaɓe ko fate haɓade ko fate yora mbiyen ñande jeenayyi sen kaali jeenayyi o kaalen oɗo Hamma Wul Soylim mbiyen on noon wonno ko directeur radio Mauritanie o ñanden ñande alhamisa 5 lewru novembre hitande ujunnaji ɗiɗi e jeenayyi o itta e golle makko mbiyen ha ñande alhamisa capantati décembre hitande ujunnaji ɗiɗi e sappo ko nden tigui o noma ko nden kadi o noma o jooɗi o woni tigui mawɗo taw ko joguiɗo konngol ndeɗo fedde witende CNI woni commission électorale nationale indépendant sen kaali sappo kaalen oɗo biteɗo Mohamed Didi noon ko hoorejo commission d' administration mo goo mbiyenno commission ko noon mbiyen oɗo Mohamed Wul Didi kañum wonno hoorejo commission de l' administration mbiyen o itta noon ko ñande o ittuno tigui walla mbiyen ko kanko noon nomono tigui yo ardu ko oɗo kaɗo kaggulade woni tigui kaggulade ko l'amitié woni port de l'amitié sappo e nayyi février noon ko ñande sappo e nayyi février hitande ujunnaji ɗiɗi e sappo e tati ñande hen kadi ne hawruno e oɗo biteɗo Mahfouz Wul Semlali ñande hen kañum e hoore mum ene nooma inspecteur général de l' état mbiyen siftinde on noon walla teskoɗen noon ɓeeɗo ɗiɗi noon ittuno tigui ko laamu mawya ko gueɗe laamu mawya ittuno e golle mumen ɓe ittuno noon ko wasde fewnude golle wasde moƴƴinde kay e tumede mbuñaari mbiyen noon ɓeeɗo noon caggal nde mawya ittiɓe koɓe ko e laamu hoorejo leydi keso gonɗo joni ko kañum tigui artiriɓe e laamu mbiyen ɗum ɗo noon ko doggol ngol windiyanke goto Mauritanajo biyeteɗo Elvadel biyeteɗo Mohamed Lamine Elvadel koye windande mum cigguiɗen kabaruji men e ɗemgal Pulaar paɗen ko to leydi Sénégal noon mbiyen ndeɗo feddata ko fedde wiyeteno OFNAC woni office national de lutte contre la corruption mbiyen nden fedde noon ko fedde tigui darinde haɓade kay ko fate mbuñaari nden fedde noon nde gollidima tigui e ndeɗo fedde walla nguɗo goomu wiyetego PNUD woni programme des nations unies pour le développement ɓe gollima noon ɓe mbaɗi loskoji mabɓe no juuɗɗi kay e nder leydi Sénégal ɗin loskoji noon tugguno ko guila ñande 25 lewru mai ha nande 29 lewru juillet hitande gonɗen nde loskoji ɗi noon ɓe kolliri tigui e nder leydi Sénégal mbuñaari tawe hen e nder leydi Sénégal ɓe kolliri noon ko ɓeɗo tigui ɓuuri wawde hutorade muñaari ko ardi foof ko ɓeɗo wiyeteɓe koninkoɓe ɓe hinde police rewi hen ko koninkoɓe ɓe hinde gendarmerie rewi hen ko ɓeɗo yimɓe santé woni tigui yimɓe safroɓe rewi hen noon ko ɓeɗo yimɓe taw ko jangguinoɓe woni éducation ɓe kolliri kadi ha joni e nder rapport ɓe kolliri tigui e nder leydi Sénégal ko région ngaji 4 ɓuuri wawde hutorade ɗen muñaari ɓuuri heewi tawede ko ardi foof to muñaari ɓuuri hewde tawede koye oɗo diwan biyeteɗo Diourbel région Diourbel woni ɗiɗaɓo noon ko région biyeteɗo région Sédhiou woni 3e région noon ko région Tambacounda woni 4e région noon ko oɗo région biyeteɗo Kédougou ɗiɗo région ngaji 4 noon tawateɗi e nder leydi Sénégal teskama tigui kanƴe ɓuuri wawde hutorade mbuñaari e nder leydi he mbiyen
ɗo fedde noon taw ko fedde wiyeteno OFNAC woni office national de lutte contre la corruption addi nden fedde noon ko oɗo sokhna Seynabou Ndiaye jakite ko jawkate ko kañum tigui addi on gomum ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen kaalen noon en kaalino hanki e alhaali oɗo biteɗo Bouba Ndiaye noon taw ko nalanke kadi rappeur en kaalino ñalawma hanki o nanggaroma tigui taw mo nanguiɗa kadi e fodde million ngaji jeegom taw kadi ko haalis mo moƴƴani woni fo biyeji mbiyen e ñalawma hanki o noon caggal nde debbo mbiyen ñalawma hanki o noon caggal kayde haala o nanggama ko debbo goto taw kadi ko debbo gollotonoɗo e wari on debbo no wari noon woni tigui nokku taw ko nokku neldoɓe haalisaji wari noon wayi tan kono Western Union ko nder leydi Sénégal tawate ko neldoɓe haalisa mbiyen noon e on nokku noon oɗo biteɗo Boubou oɗo biteɗo Baba Ndiaye taw kadi ɓurɗo ɗum lelɗidi ko gakka ɓuuri gokkude ko gakka belende noon ko rappeur mbiyen noon on debbo noon holliri no tigui oɗon gakka belende ari no tigui nelduɗon haalisa gakka belende addin ɗon capanɗe addin ɗon 95 000 taw ko franc CFA nde o neldi noon hokkimo numéro poɗɗo hebde haalis ndiyan noon kanko sugo debbo o heeɓi haalis o ko nden tigui o heeɓi noddi sugo poɗɗo hebde haalis to neldete o caggal nde on heeɓi haalis nde patron makko ari noon tawi tigui on haalis ko faux billet on haalis noon faux billet noon tawa hen ko ujunnaji tati CFA tan woni haalis moƴƴo 80 000 keddiɗo o foof ko faux billet caggal ɗum noon kanko o debbo o patron o holliri tigui ma o yoɓa haalis o holliri tigui ko joguino foof o itti o yoɓi haalis o nde o nani noon a haali oɗo biteɗo gakka belende nanggama ko nden tigui kanko no o jogui o yeehi to laamu Parcelles Assainies caggal nde o yetti commissariat ko toon tigui o porti plainte o holli ɗon wonde oɗon addino ɗon haalis neldi ɗon taw ko faux billet ji o holli noon e oɗo saaha omona jogui haalis faux billet omona jogui kadi numéro téléphone e inde mo gakka belende nelduno haalis o mbiyen ɗum noon ma ɓeydu tinnude alhaali oɗo biteɗo gakka belende ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen kaalen noon e ndeɗo jonde taw ko jonde jaagoɗɗo woni conseil des ministres mbiyen alarba hanki o nogas lewru bowte sanga 10 heures Macky Sall hoorejo leydi nde o huccodiri tigui e jagorɗe mabɓe e nde e ngan sanga noon o hucciti kay faade dendagal ɓesgu Sénégal naaɓe ha tendi kadi ɓe Issa yankoɓe woni les chrétiens o wiɓe noon bonnani wonde kay hitande ma yirde hitande moƴƴande wonno kay guila ñande nogas e nayyi nduɗo lewru ha hitande nde daro woni goho hitande dartone ko yontere tigui taw ko yontere fetoji mawde wonande ɓeɗo diine Issa yankoɓe mbiyen kanko Macky Sall noon o wiɓe tigui bonnani o wiɓe tigui feeto moƴƴo o waɗi kadi e nder jonde kadi ɓe kaaliti kanko jagonɗe beele kay ɓe ƴetta kuule kese kuule noon kay haɓade ko wiyete faux billet woni haalis mo moƴƴani e nder leydi he hollirama noon e oɗo saaha haalis mo moƴƴani ne heewi tigui tawede e nder leydi Sénégal saaha ni ko joom yimɓe taw ne jogui machine ngaji ene pewna on haalisa ɗum noon ɓe ƴetti tigui peeje beele kay ɓe ƴetta luwaji taw ko luwaji musɗe woni kuule musɗe kay fawde tigui e ɓeɗo yimɓe tawateɓe ene jogui faux billet ji mbiyen ɗum kadi ma ɓeydu tinnude alhaali oɗo biteɗo gakka belende tawa kadi ko tawade ne jogui fodde 6 millions haalis CFA taw ko faux billet ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen hono no mbiruɗen e gardini kabaruji men kaalen noon e oɗo biyetenoɗo Samba Lawbe Dieng ko jaydiyanki ngana taw kadi ko gandaɗo e nder leydi Sénégal mbiyen o meeɗi wonde ko wiyete acteur en chef taw ko ngoɗo radio wiyetengo RTS omo joguino kadi e nder RTS émission mawɗi no fewi taw kadi émission koko fati e musique mbiyen kanko noon mbiyen oɗo saaha fof o wonano celluɗo koye dow leeso makko o lelino caggal noon nanede dilla makko yino tigi windande makko nde o winduno walla haala ko haalno e ndeɗo jayde wiyetende observateur e nder jayde he omo andina yimɓe kay oɗo saaha o wawa joɗade o wawa darade koyɗe koko gasi omo ñagorno noon nde o wallete tigui no yaari leydi France gam safroyade mbiyen alhamisa hande o Samba Lawbe Dieng hote jomum fawte sare gonga e dow inde ceerno Abdoulaye Sarr mawɗo fedde nde e dow cinde inde ceerno men ceerno Abou Diallo gardiɗo heble sukaɓe Afrique en neldi dendagal ɓesgu makko duwawuji men e dendagal gollotoɓe RTS eɗen mbiye tan yo Allah yurmomo yafomo harnamo aljanna ha joni koto leydi Sénégal keddoɗen kaalen noon e affaire oɗo biteɗo Cheikh Tidiane Gadio mennoɗo wonde jagorgal leydi Sénégal kalfinaɗo tigui jokkodiral leydi ndi e caggal leydi woni ministre affaires étrangères mbiyene oɗo saaha foof noon guila ñande 17 novembre Cheikh Tidiane Gadio ene ɓiɗi tigui e justice mo leydi mo dowlaji ɗum Amérique mbiyen noon o yehino hawa soka caggal ɗum noon heeɓi ko wiyete liberté provisoire o arti galle makko o fonno ruttitade yesso ñawoɓe ko ñande 17 lewru bowten gonɗen ndu mbiyen noon ñawoɓe hujjukintoɓe makko ɓe ñaguinomo tigui ne ñawonde dirtinte beele kay en mbawa joddade makko Cheikh Tidiane Gadio noon ñawore makko tigui taƴama e ñalawma hande o wonde kay ko ñande jeetati lewru janvier hitande dartonde ko nden tigui o ñawa darto yesso ñawoɓe Cheikh Tidiane Gadio noon o tuuma tigui ko mbuñari nde o tuuma nde noon wona kay ñamde haalis leydi Sénégal ala walla
ñamde xaalis dowlaji ɗin Amérique Cheikh Tidiane Gadio tuuma kay ko mbuñari taw kadi ko mbuñari nde o darino kay wonde intermédiaire taw ko ɓeɗo oɗo société chinois ji taw kadi ko gollotoɓe ko fate min woni tigui gollotoɓe e ngaalu wongo nder leydi mbiyen ɓen noon caggal ne jinno kay hebde marché e nder leydi Tchad ɓe dokkino tigui fodde 1 milliard taw haalis CFA ɓe dokki Idriss Déby beele kay eɓe mbawa wawde gollade e nder leydi Tchad mbiyen ɗon noon ko oɗo biteɗo Cheikh Tidiane Gadio ko kañum tigui doganno koyɗo jaam walla doganno intermédiaire hakkude mabɓe mbiyen nde on haalis noon nde oɗo biteɗo Idriss Déby ne heeɓi on haalis kanko Cheikh Tidiane Gadio ne o heeɓino en haalis temedde ɗiɗi e capanɗe joyi millions 251 millions francs CFA ɗum tigui wonno kutturɗi mo Cheikh Tidiane Gadio tuma noon e heeɓi e on saaha Cheikh Tidiane Gadio noon ha e oɗo saaha koko yeddi ha soori ladde wonde kay ɗum wodani ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen kalen noon mbiyen guila kikiɗe hanki sanga 17h30 oɗo émir mo Qatar taw kadi ko hoorejo leydi Qatar ene tawe tigui e jillu makko noon 48 heures woni balle ɗiɗi ngo ɗamini wadde e nder Dakar leydi Sénégal mbiyen kanko noon biyeteɗo Cheikh Tamami bin Hamad Al Thani mbiyen o yettima tigui hanki sanga 17h30 e boowal laabi diwoje mbiyen ko ɗon tigui nando makko seydi makko Macky Sall yeehi faddoyimo mbiyen nde ɓe jetti noon ɓe joddima noon en ɗamina no ɓe kaldino walla mbiyen cifodirde kewde sifodirama hakkude mabɓe eɓe ɗamini noon ko adi komo yaha kay mambat kay maɓe kuccodir kamɓe ɗiɗo fof ɓe kuccodira e jaydeji woni ko wiyete communiqué conjointe ɗum noon mbiyen tigui waɗa ko nder wuuro men Dakar lamorgo leydi Sénégal sen ummima leydi Sénégal ko ɗon tigui payten to leydi Mali noon mbiyen e ñalawma hande o alkamisa hande sanga 1h30 ko ɓeɗo koninkoɓe ko garmi gara musɗo kay waɗi hakkude koninkoɓe ɓe leydi Mali e ndeɗo fedde seɓɓitinde noon kañumen tigui mbanno jangu mumen jeni tigui e ɓeɗo wiyeteɓe fama woni forces armées malienne mbiyen nde ɓe jene mabɓe noon ɓe keeɓi kay warde mabɓe koninki goto kadi ɓe bonni walla ɓe nawi warla goto caggal ɗum noon forces armées fama o ɓe riddi ɓeɗo noon seɓɓitiɓe ɓe kolliri noon e ñalawma he sanga midi fama holliri wonde kay yoɓima pittale joyyi e ɓeɗo pelle ceɓɓitiɗe mbiyen ɗum noon waɗi tigui koye oɗon diwan biyeteɗo ñoono noon ene tawete koye ñoono noon ene tawe tigui to diwan Ségou walla Falde Ségou mbiyen ko ɓoyani ko noon e nden on diwan teska noon ko diwan kewɗe ɗeɗo pelle ceɓɓitiɗe saabu ko ɓoyani ko kay ko mawɗo tribunal woni président tribunal ñoono ko kañum tigui ƴettuno hona ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen kaalen noon e oɗo diwan biyeteɗo gawo noon e o saaha yimɓe gawo naɓe foof ko mettere mawni jogani kay ɓeɗo witeɓe barkam e witeɓe munisma tawa kadi ko leyɗele taw ko ndendinde doole mumen gam yidde habtade pelle ceɓɓitiɗe ɓe kolliri noon e oɗo saaha ko mettere mawde woni ribi toon saabu kay ɓeɗo witeɓe munisma e ɓeɗo witeɓe barkam haydara ala ko nafata toon guila ɓen goni toon saaha foof janguji ne mbaɗa saaha foof kadi yimɓe ne itte dahe ɓe kolliri noon eɓe nimsiriti kay ɓeɗo hayde kay sahade ɓeɗo witeɓe mujja o nde goni ten hay nden kay ɓe ɓuuri jogade nden kay kisal mabɓe ɗum noon woni mettere mawde no fewi ɓe nimsiri o yaga mabɓe ni nimsiri ko mujja o ummiri e nder leydi e nder nord di Mali sen ummima to leydi Mali ko ɗon tigui payten to leydi Nigéria noon mbiyen e nder majje leydi Nigéria ko bateau tigui daha toon taw ko ɓeɗo witeɓe pirata yimɓe sappo ene gonno e bateau o noon ɗum wadde tigui guila ñande sappo e nayyi nduɗo lewru bote gonɗen kono koye ñalawma hande o ɓeɗo tigui taw ko ɓeɗo witeɓe IBM woni tigui bureau maritime international ko hande tigui ɓe ɓañini kabaru o mbiyen noon ɓeɗo sappo naggaɓe noon ko kañum mbattata 96 mare woni tigui gollotoɓe bateau dahaɓe ko hitande nde daari faade joni koto leydi Cameroun paɗen to leydi Cameroun noon kalen tigui oɗo biyeteɗo e kalen oɗo jaydiyanke biyeteɗo Ahmed Abba noon o mbiyen o sokanama ko cokaɗo joni fodde kene wona lebbi 29 kanko noon o ñawanno ko duuɓi sappo mo nelaw e kaso caggal noon nde hujjokintoɓe makko noddi tigui ñawore o ñawtama noon kama tigui o ñawtama ñawore nde noon ñawtama hollirama tigui o foti lelade tan ko lebbi 29 woni hite duuɓi ɗiɗi o foti wadde kaso e oɗo saaha noon a fitti tigui ko oɗo biyeteɗo Ahmed Abba ene foti woppitede saabu kay o waɗi lebbi 29 e nder kaso ɗum noon o foti woppitede ko ɓuuri yawde e yaccade Ahmed Abba noon ko kañum tigui woni jayde yanke tawa kadi ko jayde yanke kañum woni jayde yanke tawa kadi ko kaɗo haala wiyete ko Hausa noon tawa kadi koye RFI o joɗini tigui o RFI tawa kadi koye ɗemgal Hausa musidɓe tedduɓe ko ɗum ɗo wonno ko tonguɗen e kabaruji men e ɗemgal Pulaar konngol men wasiye noon ko erade bandiraɓe erade julɓe nde
tinnotoɗen kay tinnoɗen e diine men ko ñamtinen ko moƴƴi mbasen ñamtinde ko boni en mbaɗa erago men noon faade dendagal jinnaɓe kayne tinnoto mbasata mawninde ɗiɗo feetoji woni 24 et 31 décembre 24 décembre et 31 décembre ko feetoji isayankoɓe musidɓe tedduɓe ko en julɓe ɓooyani ko mawniɗen ñalawma men woni mawlude nabiyu sallllahu alayhi wa sallam ɗum ɗo noon ko diine isayankoɓe eɗen mbasiyo bandiraɓe noon ne tinnoto mbasata sodde kay guila e picculloji woni juillet ji ha e comci kay holtinde walla weltinde sukaɓe men e ɗiɗo feetoji isayankoɓe musidɓe tedduɓe kabaruji men eɗen ngal pular e sawta he ko musidɗo moon Ali Abouba en jiiɗino addude kabaruji men jolam jaɓɓeri kono mataw waktu o rokkani ɗum noon ñalawma janggo inchallahu ma en gartu jañoɗen e kabaruji men e jolam jaɓɓeri eɗen mbiya tan yo Allah rokku en hirde jaam assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh